Kaseng Samlang Catholic Madarenting kelak pelong ya ke annual youth retreat naduk ka khat sau terik haduk khat pha terik benai nailar arjakat kendai ha umran scholastica retreat center Ribhoi district hagaba hakasi beningkong lawan ban a jingkren ufada Kenny Pakma halor kapang psychosexual but divine love hakasi babot pa lawan ban a jingkren ifada Daniel debetlang marbanyang kaji halor kapang kapop bat kajingkela bomut Hagasing balai lawan ban a jingkren ni Father John Walang halor kapang ka sakramen jing penyesuk. Ban hagasing bapun kot pat ya ka retreat lawan ban terwa ya ka mas bakot di Father Carmel Merthong pada assistant parish priest jaga Divine Savior parish nang Thamai. Hagde kasing lawan ban a mensim ya samla di advisor kaseng ikong SSM haringkat kejingan dalang iba Remigius Pingrok pada assistant secretary ke Christ King Church Madariting. Hagini kasing jaga retreat ki samla kila yok bon kejing mentoi lingba kejingkren jang kirunium halor kapang baper bat khamtam lingba ka jingmani sacrament bamanla kasngi batru lingba ka sacrament jing penyesuk Jerusalem tercapai